enti sadia na no wase yen bono wase woni yen akọ eye apam se yen koda ti se awufuo no nu twedi ampo Nyankopon no obema na basa na mu oden no ato yen so na wakura yen na ye be sori anwadimu katrama beda abodwem na mogya di mafrisane anopai apam kurafo no waye ne sabe pepe wadi ne bohye so enti se wadi ne bohye so no dia wasam ne umienu yeso ye de man ne se wasi yeso ye nto aye dwom ne nanase na ye ntontom ne ne kanfo no wama na watwe no akwa akra sabe tumi ne umienu enti memenda akwanhwefo ene adade nyipo so yade mu nyina mo beka bom ni akosia da ani mu ho ni atontom awurade Nyankopon ne yina ye ni akasa mpa oye na nada ye so dozo bam bam anopai mama wachamo akwaba kwa sonko so dia ba amansaja tumu kasafidie wo number 1 akan radio station eye Ahenkan 93.3 FM anopai baby bia butu awoti anka no kana sene so se yasin konya ewo maame akua afrakoma batampa studio sansan info kire mu se yetena se ansa ne yewia eti anopai yetena se ye ba betututu anamon mi ahwe ekwan a yebetimi aboa na kotoku man adiye bosomi adiye achimansa timi adiye It's an pay once again. No, very good morning. Enko enfama jumedia ne bre aso na adehia pempem agim kunya abie wonasum no wo pensam na tie sansa ha yesidipi yaka ne sadia sana fata yemfrefra ne ntoma bia eti anu eye jumedia watu disa Asem Dika enne ya wasana bosome ne dato so aduasa baako afimpinu ne aduonu enan eda memenda Saturday August 31st 2024 enne ye da etwatro ewo busumi yi emu hey nyamia ye bio bam hey yeah eti yatnasi yi ensam no dia dosu de gu apono so anopaye babedi mu nkomo fiti sabre yi abo anopa no nwotwe apanwusima no enkron kosise anopa no ndu ebebo wodi akoma kro ade eka Asem Dika tim ne wo na ye nyina ya so man konko Ghana sedakase ekode ama the champion super PM Owura Branelson, the only brother on radio no anope wo boye ti don pampe na sansusu no Owura Billy Man super technician anope wo so keka nyo mesisi ani hey erade akwa ma yen na said ya dwumadi awuni mu ono tutrani ewo dwumadi yi eso eye atimkwana no numbremu the international killer Abozigiman Owura odi Ahenkan Kwame Yeboa akura se bibinti na wantimi ama metena akunya kase ni mu a na wapa kire dia ma the couple producer no kwaku eni nkusibu adum na wasom na se bibi susi kwaku kwan a the captain the morning susu timi be fam obobo fori amanfo captain susu antumi a eni anu apre de ato adwempa hin Kofi Mensa na so se chama oni oso kwai na so kwasum bi enti dwumadie we no nipa maako be se nan ani abesom wo
entinye dwumadi eketwa oh fama Ghana enti anopai die adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa ni anim kan ene osomfo ewo ma chi dwumadi so ye ba besusu bibi di ama kotokuman ene bosomeman ni achemansa sanse ye believe ni say sa man yi edi ya yesu ebedi ye na sa efa ne ntuma afira ene yesu ebenya bi afira eti ebeka bia ya yetie ehun nsem anopai ensem ne doso ni egidi ye sa taxi driver sama bia mu ni nyina ne bibia hihye ye de ye do ba de ase akwantufo edu odmo enso ekọ amutihye yi mu yegide se nyankopɔ tumi na ye kese ahode wo de ba bia ye kɔ bia ne abota ye bawie mu die ene ye memenda akuafo do mu nim se ene ye homegye da kora de ma wo mu da bi wo mu do mbakɔ adwuma adwumayefo nyina etrafia adu amahom nom do bɔkɔ ti akuafo nyina ya mamu nyina mso akia do pai yedim sa ba adwumayefo de mu nyina mu ofie eti ya mam happy Sabbath day na anopai samne doso papa ne ba ni se ya na nkrofo ya mudo mu hwim nkrofo na ba adwuma ne ya ba adwuma ti ya ba ya adwuma anope jani beso ye be bojani mu ama na dali bubububu na ye be ko eya West Akim anase West Achim osnase sana hina owo no mo akora anope wo nkwaso nyankwada sansa niema bia wudi agugu akwaso no se sanya kan fofo mo ye mpatam ya nyina tutu sa na moya akegidie se anyase ya sori ane ya bobna tie mu no primpuntu nyuma no enti akra no pe onkwaso aburu yanya akra be bon koma no pe yi na anamon bia wo tuo de eboa se de bia ne manfo asetrem be ye mmere yanna twitwimu nkomo nye sua de ade afiri mu anope be sua de bebre na atim oda na sasem we de nya wanhwe a ebe piama to ensowe mu nepa ai sansem panfo bi wono mama hyeda bubu nu agu omasum aseda pa yo madwen se wo mo de haw ne ba mon kasa sa keke yeso amuma ya duane bi ani said ya sorry abetra ne akasa sa ai so metu wana mo ne pa de oboa na eye sasem we me kai se me akasa ebre bia menya akwanya tena dwamu ebeto apono so me yedimu enkoma ma panfo hye ye ho ebo so metu wana mo yakasa memenda mo ka che so achakra ni ye dam ebenada Tuesday metu wana mo besinne nkrofo da so kire wo mo achemodan Jamaica achemodan all dedication achemodan Roman wo mo hu da so kire wo mo amuda so kire wo mo na anopai ye bekom anopai ye bekom ai ye bekom ba sansi yentimi ntrase nyanhwe han ma nkrofo ho enkire wo no mo sa wa bla ye nkrofo bi so asade se wo so mutu anamon na o ma sada boa pa ye na ko kan we yi se we ye hu nipa kora wo se ye na asade se wo so otu anamon sa momu nkomu bi momu nko hawo ni mu bi ya be kan se meni anim se o panfo se yetuwa na mo wadi ya rehusam etia na ebebo awram ya achemoda Roman all dedication na Jamaica ho me kan obi ehu asem koro obi ehu asem koro ni ebedi hu dwuma no pai na enu so echi no
yɛbɛhwɛ amanyɔsɛm no so kakra wɔ akyemɔda abatoɔ mpɛsua so mewɔ analysis a wodoɔ bi gu pono so wɔ ha san sɛ ebi mu asɛte agenda anaasɛ meka sɛ operation agenda 90 vote ɛwɔ akyemɔda abatoɔ mpɛsua so yɛanomfoɔ binom nso so ɔma deda ɔmo deɛ ɔmo kora yɛ ehunu because yɛwɔ abatoɔ blem so yɛnto ɔmo nka ti ebi ɔmbɛboa ɔmo amampa saa agenda 90 vote na timi ayɛ adwuma deɛ a we don't know but anɔpɛ no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛyi akyemɔda abatoɔ mpɛsua no so deɛ si hɔ no mo ne yɛboa awuram fiti ɛberɛ yɛte constituency no ɛbɛsi nnɛ sɛdeɛ mato mo abadeɛ akɔ yei ɛba no ɛyɛ ɔagye kyɛmu no mu a percentage wise no ɛne ɛbɛhwɛ bɛsi nnɛ ne ahwɛ sɛ ampa wɔn mo promise number of votes a mo hwɛ anim so a mo nsa bɛka no no kora so a mo nsa bɛtumi aka anaasɛ a mo nsa ntumi nka yɛbɛbɔ awuram nti anɔpɛ yi deɛ akyemɔda abatoɔ mpɛsua so yɛte constituency no ye bɛsi nname no ɛkasa yi sɛdeɛ mato mo abadeɛ akɔ nyinaa no yɛbɛka ho asɛm anɔpɛ yi yɛde mbɛbɔ awuram na yɛhwɛ dynamics ɛwuwɔ mu no na ne nyinaa timi aboa ama wɔn mo abotae su ɔmani so no wɔn mo a wɔsɔ mo yɛ ɔmo aduro ahyase ayɛ ɔmo aduro ebi mu sɛ ha yɛn campaign so yɛbɛdi nkunim yɛbɛbɛ sɛ ampa so one campaign abɛtimi adi nkunim a na tibi di nkunim deɛ bia abɛtimi adi sɛ yɛ strong word wobɛtimi adi but achievement no sign na bɛsi bi akɔ ye obotae no goals na esi wani so no goal no how can you achieve it yɛbɛhwɛ anɔpɛ yɛbɛdi mu nkɔmɔ paa yɛbɛdi mu nkɔmɔ ntɛnɛ ɔda abatoɔ mpɛsua so no amanyɔsɛm no yɛbɛhwɛ ne aka ho asɛm eti baabi a butu bia no time kutu na no adagye ne epo so ensam de ebi guo yɛbɛka yɛbɛwawa kuro n'anim kama ai cause sɛ yɛahwɛ ne yɛnka nsɛm sɛ deɛ sɛ na ɛfata yɛtetewo sɛ yɛ na nkɔfoɔ afa yɛ sɛ sɛbi ɛnwa no ye sɛ de ɔbɔmɔfoɔ fa nwa wɔ kwayɛ mu ɔno ɛti yɛbɛdi nkɔmmɔ anɔpɛ yi Asem Dika. Kai na sɛ ne so fama me sɛ wobɛtumi ade akyi wa bɛ fontentan so Facebook live, YouTube live, ne nyina ne yɛ Ahenkan 93.3 FM. Na wokɔ no abɔmɔde do tirimu po asɛm no ade agu no mode ama yɛn. Bɔmɔde na hyɛ ma wo nua so entimi enya bi enhwɛ. Na entimi enso emwa www.ahenkanfmonline.net. Wobɛtimi so akɔ hɔ. Na esema wo de agu no ɔtimi akɔ kenka bi. mytunein.com, zenofm.com, modernghana.com. Ne nyina no betimi enso ato afa hɔ na watia ne dia fɔ no eno dia mfa ne baabi abutu atiaso asase yi so baabi awo bia betimi atienka enya ne so obefa eye sa abefontentan yi enso ɛso na ka na sɛ ne so sɛ dwumadie ne anu na adie ai nti no ɛbɛ no so a yɛbɛbia ahoma na tum na so do adwenkyɛ sɛ deɛ sɛ ne fata na de aba ɛbɛnfo sɛ sɛ bi nyansa di ba akofo tirim ɛtie nyina ne yɛ kyekyere ɔman no na the meantime no obetimi do adwenkyɛ da fa 0533 898 915 0533 898 915 ɛbɛka yɛn sa yɛbɛkenkan enso ɛde ama sɛ deɛ ɔtwerɛ yaw de bai pɛpɛɛpɛ Asem Dika. enti anɔpɛ yɛba bɛkasa ne ya agya yɛakyerɛkyerɛ nneɔma enso emu ama yɛn nyinaa yɛate ho ase na medimani kyerɛ mu akyem ɔdaa Brem Central Municipality no ahenkuro mu ɛna yɛbɔ de awura nen na ɛyɛ awerɛhosɛm ɛyɛ mmɔbɔ sɛ bi nkurɔfoɔ bi wɔ ɔnom a ɛyɛ na wɔn pɛ sɛ sɛbio wokasa saa asɛm no onim paa yɛsɛ obi a wada na wunyane no wahyɛ da se wada na wunyane nyane ya
yate yeso ye benya bre nya ne nkrofo wo de hyeda da yeso ye be seda agebre anya ne nkosi bre a obesore ai na uboram ewo eye achim odan old education wo Jamaica Roman ene miaya hodo ewo sa ehwonom no mpatam wonom no yabebo wa mane se ensuo bi hu atechima na ensama ye kan nyina no evidence based inti no okwa be fontentan so a wa odi achu Facebook ni YouTube no obenya mfonyi na hwe na hu se nya bosirimuka yey enya bosirimuka the last time yani adishom wonom mo oruabilima nyame nhyiraw ana da so no I think say best 2 weeks ago ana menya akwanya say 3 weeks susu ana menya akwanya na mebesom wo asem kro ya beto ye nanim ma ye di ho enkomo saa bla no na adishom wo sampatam wo no mu kire mu say ensuo ho akwache bese bosome entem omunya nyansuo omo edre beye da wodo ma ensuo ni fam etene kwa afiefie ene nkrofo anwuma ma omunya bidi ya ade no eya ade se enwo techema na wo techema no so no omo bompanyimfo a eye omo sodie se wo so mutu anamon amane besi na me no ekasai abusuafo enya ade se na motuo no akoso enya ade se na motuo no akoso adesom da so wonom no omo da so abre nsuo ho omo da so abre won nsuo ho na yeni mpanyufo kasaye ama wonom ka kire ye hye yembo ye kasa memenda omo ka kire so oh ayire so no eye dabnada omo hwe no madi hu dwuma eti na yi ya adwemu na because yani assembly member wo hodom kasa ye no wo ka chess contractor ni se wonyi kwan no nkoduru ba bi ono ane bo badwo no edia nya dia so betimi agya honum aba be siesie nso de ama wo mo but honorable member of assembly wo ka kire yen se anasa assembly member mo wo ka kire yen se wo be hwe se ayire soa no sa week ni mu ni de mo ba ko siesie nso de ama ade hwe mo hodom mebusa wa no pay say ede na asie anamotuo na kwakosi sai yey yene Ghana Water Company atimoda abon komo wo mo ne de omo antiase am yamfo ma anto mframam nya so omo na antiase omo chese bibi na si wo mo kwan ya no omo di nkomo off air mo ka kire yen say o sa na watwenu maye bibia awie si wa huo estimate no makoye bibia ti mo de ko hwe contractor na mo de ama no na onu so ahwe na ehun nuoma wo se wonu so anasa akade wo so de mamo na musubutu wa na mo no mo so matimi aye ne saa anopa ye busasa akwakosi mo ma ye besa na wotwe mienu na wotwe miensa so anie adesom da so bre omu nya nsuo no mo de ayade na kwasido ni kasa mo si nsuo ye nkwa water is life sanse sa so hunum nsuo na obetrase awia ubewu na wosi o trase na sabe mpraduasa unware a o bebo untimi nko nipam untimi nko adwuma yey onoma ye fi onya nsuo fansi a he na abekọ etebetimi aka onoma bebre asese ai betimi aka onoma bebre asese GM me maudue ai GM general manager me maudue die ni amani hunu na mo bre me adie ba ko da bia me kase se me wo fie na se eni hono ma me ho tete me pa ye nsuo se me du fie na se me pipe ne me so ne ma na de makoma ya me no na wo se makoma so ya me saa because untimi unna nsuo fanya hwe unya bi nu aduane unya bi na wanom unya bi na ade adware unya bi na ade asinioma etidie na betimi aye nsuo nka waseta ba de na betimi aye etiafe na be kaka wani ba bi obi atu na bulabi na eno akwakosere no na akwakobu na de ya hometesam ya mepese me hunu se adesia mo sa patam won moda so tua ensuo ka na moda so tua ensuo ka boso be so mo de ba o mo de ba ana fadie ne ani wuo to mutimi mfa ma
Yay. Failure ni ani wo to mutimi fama. So mo de bad ya. Ani aso mo se kwa mo bo pa o. Ai. Kwa mo bo pa. Because nsu a emma na nsu kura tibi twa. Ya kan si yes kura na nsu di ba no kura be na wotwe bienu na won san kan nsu na so water bay yi eba. Water bay yi ba pe na wo yema su se bram. Enkrofo edi tumi asem sa me pa cho eye onimonyamfo maame ajewa MC empempen MC awo eye bremu fifini mansiri mu wadaruma ni de nu obuo kwa so ambrase mu adehia wonom ewo eye old education ni Jamaica ana Roma ho wonom ebre ewo nsuo ho omo bre wo nsuo ho ana no awure ye ne kasa afiri wolum yi wo se ede bia no one ton nsuo kura no na nye se 70 studios sesen na wo dia check 1 week ni mu no 70 no times wo dia 5 days sen wo dia se 5 days na watch 7 days no dia 5 times na wo dia fa ko month no na hwe dia sika wom enne no ma boa ye den asetema den amanipa na ensuo so ho esa ye den amanipa. Yay. Etu be da abobra. Obede abobra. Mimi hawo nyina ni se, ye ne mo kasa yei. Mo se ye bo. Mo ka che so na wotwintem mo betu anamon. Na wotwintem. Ene ye ne. Na we ne yakwaka mo se Ahenkan fo ne de omo dia omo keka omo adwene. Omo ya nkura bi omo ni nsa de ye. Na seka wotiwo bia wo awutie no seka wotiwo no mu bia enka wo behu se yes se hyehye seka wotiwo bia ka bo se hyehye wontiwo no mu bi ntini ye ka eya se ya aguro bi de ye kadie eya na ya se aguro bi ne ye kadie pipe contractor yi ana no kra ni di bai Jometa na bibisa o contractor ye de adwuma ya sha wonsa enti wa susu isake yo fie sabi kafracho eni de no obuo kwa so wo fie kwan kra na ka wusiesie na wo pipe no eke pai ya etu betima ka chem se ke besi nai ka wusiesie ye ke besi nai ka wusiesie e ka dana ka begira so afixe adana ka begira so no afixe anampo se ke yampatamu aka wo ena se ke wa wudi dwumadia bi na sei esi ya ka sable kwa ye because ebe kan suan se ohaw bi ba wo eya mum yemfa ohaw ni se ye ne ye ka hu bi suan ye ka hu bi eti anamontu awo wo no se wo kwa hunyehia mu a wo pere se obetu anamo no afiri mu no sa na tu nua so a pere se obetimi so ahwama manfo no afiri mu anya chesa mpa wo somo man anya chesa wo somo man na yare wusam Jomet Construction Company Limited anopa ye busa wo se eye kwan na wusiesie ewo eye sa Roma ho no se Jamaica ho no mususu adehye no mo ne mo dro be ye nsuo fam ko mu fie mo munya biri o made no wo pai no wo pai no adehye no mo so mo bre o mo serew o mo bre na kotie wo mo because ye ne Ghana Water Company kasa ye no mo ka kire se eye wo wasade eye wasodie se wo na wo hye na wo ma wo no akade mo di ko siesie wo mo nsem mo kan se emramu no sa ne wom emramu no o contractor eye wo mo wasade se wo se utu wa na mon na Ghana Water Company so ka kire se o ma ye estimate na wie na now no the person you find out ni say won say kan estimate no ana wabu ani agusuo ana wuntu ho na mon ana se sai na akwakoduro anopa ye be hwe ne akoma so ye no mo so akobisa wo mo ni akobisa wo mo etu amu kwosua no emre wonsuo hu say ya ene ka bi kura abremu ikeda wonu ma ka ni ate a anya hia kwa mmekwa de ade akwa akobom asabi enu susu na ya no mfo ada Roma
ya no fo da room o wo mama nsuo ye ne ahunu pika eno de ye hwe a enye o de ye hwe a enye eti wenye obi dumfo bi na bia wo be wo na agya wo be bo mode no asɛ na na bula bi wakɔ akɔtutu bia na ye so be kɔ so atonsuo isa ye tonsuo na akɔ akɔsi da bɛn no go tonsuo na o sa de water bi asa abrɛ no wa abrɛ nsuo no wonya ɛno kɔ de menya sure sɛ esi wo hɔ na me metuo no mu bi na mo de water bi ni ba mentwia because Ghana ade a mawusuo na metwia wo ka ade a menwusu ye me wo de ba mentwia no ade akokot ni akɔhwɛ de ono odifo ye mu bua no mo bua papa sɛ mo bu ye bra yesu mo bu ya ni yesu am se mu miama no mu miama na mu sungu mu yem na mo mfonfon na mu nkɔ ya nya saa ye bɛka ye bɛka na sisi ano eya ha adwene eti assembly member won patamu won mo no ana me kan se ana no bo se na wo se ye no akwa akosisen Owura George ye friend say Adorgia ona de ne ne kasa ye no hu wo Roman ho no producer ba ko sa be friend ma yen ko be friend ma yen nyensansi so biem until some mobile akwa fix sa nsuo no enya de se yeso ma mo ho atom da until some ba fix nsuo no Georgia na yi no ye fra Georgia ne yesa musa no ye musa no wasam so ye kire kura ye beye ye kire ye ne ye be support mo ne ye yosa ye kire no e de atia Ghana Water Company ne contractor na wo ye sa kwan no any blame fi assembly no because ejina won mo miensa so ana wo so mo communicate no mo hwe no mo baye moa ada boni be ne yaye boni be ne yaye ye ayara husam ya hometesem so na ya na oka na aka kwesisei ana no mo ana mo kwan ye mo mo timpatam wo so mo duebo mo ti wo duebo ana no mo ka chese Dr. Baomi aba no oba mo kwa kwosia no na ko paya na ka mo so magi so ye ni nsuo ekosi san ye ekosi san ani yatetu anom saa na bibia ne ye na manyosem tena ho na ye nyina kakra beku ye ni medase mo a George aba ma me ni a George akobo nkomo won no te eye oda Roman ho obanyu timi kan no pai ma che na apomo na me adom ne mo pai bo ye de nyame ase sisi ade nsuo na babusu wo hu ya sisi ebugu kra ebuso ya da se ezo no asem de sabi empanifo enfi mpo obi ampo ma o meka hwenche obi ama ho debi after say na no twetwe nkobo ni nyina obi ensu o meka hwenkyere mu obi ama ho meka hwenche ma assembly member o patamu anu enhia ye entoato adwe bi ankyere mu kwa mfa so menya nso ano mini papa ne kra de me de me bu ofuni pa de dana machine no e chamana no na odi akire ono ankasa huin pipe ahoro a machine no echicha ni na so echicha wie na oye na juma wie ne de asamba na ehu no obi dana machine echicha pipe no nyina na odi akire omo ye gata ti wie efili ekwan ne ehia omo no magida mna na ogata dati nyina na asamba na ehu ni biem. I see. No kwaseme wo mu no yentimi pa bibia nsie biem. Yehu obi abiem ewo. Contractor no order so okwan so na say okọ onsa ne video fiso. Na last 2 weeks ye kan wasem no. Wasare ne yema nyina on say omo ye kwa ni wi a gata no mu twan no amana be de ne animu no. Wa fele ekwan ne de ne hia no but e nyina de on fele
Nti wasesa nneɛma nyinaa kɔ yɛnim baabi a wɔsisi a. Wow. Ɛna sɛbe timamfoɔ na yɛte ho nisuo. Ɛna sɛmmoma nso a sɛbe odi anim hɔ no a machine dana machine ba akwa no so no odi machine atia mo mu yi gata so mo pɛ nyinaa twitwa pipe so mo hia nyinaa mu wie. Ɔno so yɛ hunu mpo na ɔbɛka biribi akyerɛ yɛn mpo. I see. Na Ghana Water Company for us mu say bi omo ne nam okra check no ma bi e wo hodom na amama rehemu so e bi omo so tu hu anamon. Abusia me da se empe be bosumi ni a edi nkomo no me ka tell say omo ba ho Ghana Water Company ba ho na mi anga me ni omo hia ai ama omo ka tell mpe say sa project ne de contractor no na e test solve nti omo de omo ni eho emuaye bi omo de man empo omo kura tu ye fote see me ni brave because emte ekesti if you am any ambre am pempeni fo ni animu amom ni contractor na nkasa be ye mfi me ni kwa ni enye nsuo Asem a Ghana Water Company for ka kire mo no no kwasem pa me ni ma me na twetwe nkomo. I see. Tu ye fo that ni ambre because em say on say sabi odampu nso na ye nyina ye pre enti wo hwe kwan no mo ye na baby for ye din kan ye baby anza na ye baby then the challenges not that contractor ne Ghana Water Fontem enti nim contractor ni subai okay enti omo de assessment na no mutu ye fo the pipe bia na contractor ne betwem no contractor na study say so fix here dey ma yen enti omo de fit on ba ho no omo nti obi na mafutu omo de ma yen no contractor na timi o makata mi ndi ni the contractor na o makata te o me se adwuma no wa mo ni eme ehia so mfa me se adwuma na Ghana Water Focho because na say na tie no de nka ye nye leadership no na ko mudi yenim ni ekọ enso ye hu bia tinamufo ni ye hu bia ho obi akena no atum no obi ahihye dem no minia mi no ka na Saturday no me bo pa le konsuo ankra mi nsa na mama oh Ahenkan da Roma adofo kwa fre last obi fre mi free abo te se mi nyensu a me me fence ho no nso se de car kwa de ba ko fa se nsu no kra so ya tem cash pro na and you say idea na man crofo empese wo mu ebeba na ye nyina ye team together near fighting for enyoma beboa yen mi hu ne say baby to bottom area na say Jamaica area no na say empenefo o down MP ene na assemblyman no ene say e kan say municipal for ni nyina no omoni ni ho ni o man for no ho me na me ka tro because sebi empenefo buyen no mo didi die man say sebi yen chego komoti ye di peja o mo a enka me diri sa ba na ko bie yiti adaka bibi ate na adeba kwa me ya ne say sebi ye wo party executive so area ho a mo so bread ni e play ya ba because of me party policy o ma come no atu as amanyo se mudidim oya party bi executive member eto o ka ne bebire ya daga so na ya party ba na o ka tete nyanso ensuo yenkwa ensuo de enfa party ho so ana omo twan adana me kan wa sel gata na chi no amra me down no se be me ya ba se me kutan kwala me nsa se ene ya no o ma te se me baby ato gata ne mawu a ye be wu V8 ene se de ya ko nsama o ba be ka tie yen omo ya ho ade pa se ya na bi mo ya bo apayo o be se how ni sisa na no ma ba no me da beje fans amana the contractor they get down aklabia to mo pla that dem go for to hweda bia ho but a new timer opra ana bibi bantina emma how they identity get to bia to mo pla obe won pelifo ho na be won se sebe ye wo municipal no ho yes ye wo MCU ho ye wo MP ho ye wo assemblyman ho ye wo sebe electoral areas in pelifo ho no mo enso eye ya person go for nyina no sebe omo come nsuo hu omo bre obro nunu nanso obi akena no atum because say oye party ni ba okasa bebere beka se party ni ba na wo ha ban ni sa ba we no nsuo no nkwa na say wa Georgia also wo party also join meboa
but aba ye wo gyina mu a wo ka ebi kura eya na we ni sebi mpeduasa ye nim na akwaka na obeka cho se wani nsuade no eya na ya adwen no na bibi ha ya na asa den wo woti wo ha ma wo breast ani pa kro ya wo koma ne yi kwhwe enjoyment a wo enjoy me say ni ya odi ho a won ti ase odi ho a won ti ase said oda Jamaica Roman enye sabi baby a sabi ahoye new site bi na wakase honni ahoye kro mfimfian kasa obi a said o develop kro bi anim se kro mfimfin bi enso ho den so next time for nyina de obani hwe omo de obani hwe enso sabi abatu abai no sabi na yabatu abai no obi a beba besre se ento abama no na mbaba na ewu a obaba na sabi yare enso bone so edi ye go so sre that me there and amana that on there ya nyankasa last week the penkwala mi ntaka mom ya fili bia kama baby ankwala ekoso no ye ko han kribalos ni asni servos and be fili bia ama nipa baby enya baby ekoso but in so ni there ye go baby anfa asem mfa biem minia nti bi there no go so sre sebi MP and assemblyman ebu Jamaica Roman for no sebi yenso yedi mu ne to aba mu bi ne hia se ese enu mu so dia ene yeso mu omumla ya moa senso mu diri se ye de hu hia yenti odama nu bikoto kuma ne yanka mu yanka ho dia eka mu dia omuma ye won de desa na yenyina no ye betena se na December na ba betwe ajodia ye ntwa December ne ma sabana se sebi ye nyina no ye wuwu kwa na jese one more a winning battle no ai se ye twa December na yakoto abane bia tuotia wom na o masua de afirim ba bedu na ewu na ye ne dan e wose ye tie hugu montre so sebi empenfo edi enim ebe di enim ma yakoba bia sebi ye di sebi asem no ko dan empenfo no mo so hetu because me ka se me ni mekasa me ni se bia ye ru akosi akwa wate ana menyini say be assemblyman no so oyawe assemblyman David George Nyabotre assemblyman timi nkan kire yen se wonye awe dan na ye no kasa ye na ya sani assembly member kasa ye e ma ne jetumu kasa kwa because so oyawe pa ka menyini se be be bosume mienseni ana ba bi ote no onu bi onye nsuo onye nsuo and or yeah, where answers that problem next one more. Medizeminia, and Cabana for 2 1 among I think because I'm going to be deep for him. Yes, I could some champion before. And I make an amend, then I demand the woman of pass. Machine is to chop ice, no dear, because I wanted the achievement. So then your politics in here. Achievement, no dear, now to chop ice because the area fine. Never much before na pan ya da faso na ye nyanso ni de eno de on Caribbean ayarehosem na wala be bi school yi ye de be wo ye nkwa be na da fa be nyanso amankwala jalin tem akosu na nsuo ekura mpa mumu nya medwene ho san fa no mkosa free nsuo no send treatment ne tie ni nyina san so ye hawo you say always pure water no say waste nsuo ni pure mo de be to gatem and no and no man for yesa na de sinema say pure water ni de be etonom nti ne sabi ne de be ko janan so ne de be sie niama ne de be aduane adidie ona na adodo na ebuma yen no say very dangerous wo de nu aduane kura na unnim awurade ye mu bi say ye ti abonsan so sabi nti ye bo pa na o makọ e de amayen enti Georgia eja yesu besu ntina difunu anim said ya bai sisi ano woni nipa bia ye ka ho asema ogigina mu anamotuo be na usu say upese yetuo ana yeboa na wutuo basa sisi ade sabi Ghana no matia say ye brofo ba go pen and say you need it so much eti na me say metimi abo do ma no na say be police na so wa mama come it net in the demonstration because you what saying
Yabata yo yɛkyɛ kakra. Asa de mpanifo nti yɛnka. Yɛmfa saa akonya no so mo mama ne. Mo. Ajoji ya betwen ho. Ebre bia mo bɛyɛ krado bia mo ntom nsanfre yɛnyina bɛgye agyinam. Yɛnyina bɛgye agyinam because yɛntimi ntrase nyanhwɛ han saa mankrofo enkɔ ɔhaw mu saa. Na ade onipa kora wote bro no so wonom bia. Wo de so wo party nti ɛna ho anwan nti no wonya bie no wo de tena hɔ. Tena hɔ. Why? Na ewodo a yɛnyina yɛbɛhu ade nyanwanwa. Si hanum se yenye campaign so yetimi di nkuni mu abatum. Ya yenye campaign. Because mo amutu wonu mu nyina no, na sabi mpradu asake ye campaign kira mu na mu gina so de to aba. Eka bia we nka ma. Kema. Enti ajoja no pema me na wasena me mfa wusia. Ye de ebekɔ so adi akire. Kosi se wo mbetu wa na mo ne de yeso ye mreye. Mo mreye yeso ye mreye. Anope ya dase. Yeso dase. Abusuafo yane opanyina friend say George Damani dodo na friend no a Georgia ono ote eye sa Tubotom electoral area ho Roman odan Roman ho eti druban ya eda Abefonten tai so a wo no Facebook ni YouTube yi contractor wo yi kwan no otwa kwan no de atom de ama wo mo no eno akofa sa ha no de aba wakopai wo mo druban no na yɛhwehwɛ ne se wɔ mra no masiesie abusuafo yɛnim baabi ayi si a wɔne nam etu obi anim ɛyɛ contractor friend sɛ Jomet Construction Company Limited a monka chance yɛ panakyɛw yɛsrɛ na nidie no obuo kwa so ahoblasie mu yɛsrɛ no therefore yɛsrɛ amanfo mo hɔ no mo no wɔn mo brɛ wɔ nsuo ho wɔn mo brɛ papa ɔmo nya nsuo na ɔmo da yɔ mo nneɔma etu wɔnwene sɛ ɛyɛ ɔno ne fie sabi mpraduasa pipe ɛna apai etika na montuo ne amekeka nkɔde bɛkɔ akɔsiesie no yɛ panakyɛw yɛsrɛ no kotodwa gu fama no pɛmfa saa amekeka no ɛmfa nkɔsiesie adehyeɛ no mɔmɔ ɛyɛ saa Jamaica ne old education wuro ma hɔ kwan no ɔnkɔsiesie ma wɔn ɛwɔn pipe no ɔnkɔsiesie ma wɔn because Ghana Water Company for me yɛate aseɛ si ɛkɔ na amammerɛ mu a ɛyɛ contractor na wɔso provide equipment anasa nneɔma ahodoɔ bɛhia ɛde akɔ akɔsiesie kwan no etu amo so twɛn twɛn contractor no but yɛbɛsrɛ sɛ Ghana Water Company fo sɛ saa de tewa amamlani mu a mudi bem yɛmamudi bem na mmomu ne yɛpama kyɛw sɛ mode mbɛtimi kura ne ɔmanfo na ba bɛkasa na bia yɛnea yɛtimi apɛkɔ bi so ne yɛtimi aboa ne yɛsiesia because yɛntimi ma ne wɔ hɔ no sɛ ya yɛsrɛ mommoa yɛn Ghana Water Company fo mommoa yɛn because ɛha adwene menyini sɛ bia Ghana Water Company sabi pradu asakafra twom de ne die mampanifo mo yɛ adwuma ɛwɔ hɔ ne adehye no mo yɛ adwuma wɔ ne mo nyina sɛ bia mo ɛna ka mo soso ba bia mo teɛ contractor na tua na mo bi sɛ ya ɛka bia mo so mo strategy bia mo ba wisu a mo bɛnya nsuo ade ayɛ mo adwuma eti asra mo so mo ayɛn yɛpa ma kyawa na amafo abrɛ bɛsa busumi mienu nie na nkrofo nya nsuo na ede bia woto nsuo 70 Ghana cedi na wodi check o ahe yɛnyina nsuo nimle situation ewom ɔman yɛ ewom yɛnim sɛdeɛ baabi akɔduru sɛdeɛ sikasɛm wɔyɛ den na yare wosɛm ɛna meka sɛ assembly no Blame Central Municipal Assembly no wadaroma onimonyamfo ma me ajewa anopai mama wache anidie no abuo kwa so amblahye mu wade hye bi no mo brɛ pa yanim sa assembly no mo wamane de a sɛ wonte de a assembly member de me maka ontimi kan kyɛ so onim ho hwe assembly member ni mu bi because ana no agi tum so ya wa no otu anamon wo sɛ yɛbɔ sɛ wo ma yɛ sɛnafo anum sɛ obetu anamon ne ahudie besie hwɛ ade ba kɔ ya na ɛyɛ ni o etide bia me wo assembly member bi ade bia me kana asɛm honorable Clement ana mo assembly member bia me kana asɛm da bia you see sɛ wo haw ne ba wani mu bedi nkɔma kyerɛ mo sɛ wo haw ne nie ba bia kɔduru nie so anwo da bia mo ma yɛ hunu ebi kura na wana boatu anamon but wo meka hwe nkyerɛ o manfo ni nti o muso nim de wo yɛ omunim ya wo ye eti abushafo ma yɛnsan kwa homa ne so yi na yɛne honorable Isaac entry wono aye Tubotom electoral area assemblyman akwati men kan no pe ma ache
Na apomoe. Anyadumo na muso e. Obade adaruma okurekure yemu a. Na akra wedie asem ya na no ye ne udi ho enkomo. Efa wa nkasa wo mpesua so. Adesia won mo Jamaica ne old education ana eye Roma ho. Wa mo ekyeremu se ensuo no besi ne ade se ensuo ni maaye. Na me kaisa na no bo nkomo ka kire ye se o yakasa memenda ekyire bia brada no wo betu anamon na ne contractor na kasa no makwa siesie dia ma wo mo. Obanyi wadaroma ade entina beduru sabere yi still na ade hye omo da so esi apene wo nsuo ho. No penso be chia o tie funna me chia to bottom for o mo tie me no pay so me na ko na me no di nkomo e fa ye nsu na e ma no ho ni nyina mo no ni nyina tina ye contract no so me ni di nkomo no ye se ye sa week no ko no ba be ye be later no sa me chia se ye what I was saying no ye estimate ye man no am say no thing ama omodi akọ ban rules for enchophobia nti ono no every way forward ban for the human respond but ono ma meti ase omodi letter net brain no almost 1.5 billion ono so no eni sika da osisi a okase bia o de beye se adwuma no nemo no senka aban no ana se ban for betumi aboa na komaye nemo no wi adwuma no na eye the payment na ba no ma tefu ma ono so efe no can respond be free about for the abba then answer was so almost friend no say Ahenkan you say atimati ma ko friend be na be free contract na cabinet din ko be ti ya de wo de mensa anka no ntirimi so me be se me ko no be ka sem bia eye me anka say de maka o mi ho ya me ti contract na enka esa so be di man for the inamo feel mu asem to kono kan na be to na man for so de ehun se se de eko. I see. But areho sem ne se de ka wo kire mu kire yen. Ana nka wo ngi ni se wo kɔ manfo ne nkyɛn. Na wo no makodi nkɔma ne wa kyekire ma mo mahu sampa na montu a watuo se ni a ka betumi aboa because wo manfo na ni abre wo so pa man ka na meboa. O mani abre o mu kyerɛ se wo haw no ba ye no o mu hu wo mpesua no so biem. Minia. Ela wa se on se ene nipa na arechia obekọ no yeko adwuma obekọ ahomache obekọ nyumire ato ho hu mi ne de me nyomu di enkomo ere emma mu hu de ere eko nyina ba de hu mi no so no obeka ne different way because me do ka say obaye to botoma eye entity coordinator ono ko always be ani di samaso egusa me de eko ono ko nso tumi wana mo ere enso eko always be ani ren edi enkomo about ye nso no asem the young guys want to make an ABA no who na who me because always be no many of the 18 common is one so over the air con with the issue no and no be send on man do na ebeka the want to make an ABA on traffic but for traffic and don't say you 2 more pa the okazo on traffic a say edu samo pre abatro ya sebi ani die mu say amu wura fiefie mu nya adaje wura fiefie ni nnwuma mu ana ti wo hawa ba amia no ko na wo kan no on se na me se wo se bo ho no ma wo ni fie so wo bo ma ho ma che no beko betu be si na chi beko no betu bo fie an ko do ba ma ne se o we bia iso ne ho pa atma no e bia se ma na man for dem aba ho no mo abeka si ina ga so ti ase because mo bi be na tumi e frame e tumi go sa me de ni kenya ni tumi tere e chere no ba me na me ho kete ne se anan de kimi chip on to the ma asma obeka before to ma bonche ne abekasa because go pay the car simbia enya na so we do man for the eviamo na so me minima de esa o wi be person no kwen de ede di ansa ma bonche ne abekasa so na me ye nyoma enti ya contractor no so onwie na adwuma ba so wa free site so anameboa but o wi free site ni ma no say omo abo be bi o no egu because uyi ensuo ni issue ni to nkyɛn a omo kyesa amana na otutututu ye no eno so kra ye threat because akra bi betimi akotom panyi de beka sese bia na ni afiti obetimi agbata anadwo kra no na mo so a eno so ya asem eti eno so nkomodi na di minye fi nkomo nyina
but no on the one thing say akwa issue kesini no ono person ka obana ko be ya na ka den wakata because amla na edanche nyina be dia eye pipeline enam no because oba na se ko yiya na wakata so be wakata so oba this for my be ka be two amani bi enu nti na manen kata sa ile no ka do mi nyina ninga ba wa ya o okay what this sika ya obodin say Ghana Water Company for the abre no what me Ghana Water Company for so din koma find out say they all can no sa na tie le ba jo mi anka mako ye peyin nchen on office amono aka kire mi say no kure o ba mi ni ade wa ko ne so on say atan so ade aga na on na ha ne say on ye di contract mo bi na so be ye na say oba empeso na so a aye be stress omumma eye asamina mai o mpeso so no mo den omu involve no mre mu bi ni encourage ka Ghana Water Fund so e ka ho bi e ke say ni out na aha na da beti nyina amaso sa enti meba o na ya as meba o asam a wo kan na kire say ekwan no ye ba be siesie no na unya we na me nya we oh na me nya we until say pa be pa ya ye deni ka be frame say pa be apa en bobi say pa be apa nka say bi aka me say pa be apa e me so de igu fa so ana me no ko foto na mo ko e ko ye no na say machine a isi so ye de excavator wow enti contract no me ba o contract no eye under a project be ya anya assembly na de maaye minia ena me ka sisi ya no so ubi sa me sa asem isi ya ho e san say assembly so an kan kire me say won't get a kwan so e be ye adwuma up to now me no ka ada ya un committee ya na me to na mo ko ye committee on say we na ko omo say o ho e kon me da ma ko ta da but nka oba no that na asema wono mo ye ona boka metati fa na e wono mo e no ye say adwuma no but onu fi wona me buy na nka oba no think about attention say oh honorable that say contract na e ba be ye adwuma e wo mpeso so wono mo no nti be nya president e wo ho no but ni na de ama so sa one honorable former assembly member no some ntem go ana but you ntem go pa enti ye dey na wono tu antimi no wa ni enkomo yi oh nunia I said before say e ko tete ba na ye former assembly member no ni Ghana oh okay so ko Ghana dia kendi en ka mine de be di un ka ba no ni Ghana ina so ban so no man mu bia ma no bia nya we say dey o ma ba be ye adwuma and the thing say papa dey apply nemo ze ko ma ye ya we say bia dasi contact na eba ntaso no ye nya wono ko fo wo ho no mo nya ba hwe ekwan na dey bi ga test no dia kini problem but bi dia say dey ankoso isi amelo ka say nye dana pa no paaye na me ko ho man tem ti contact pa no di edisi na ka bi I see ne be sere impeni fo wo odna say bi ko so mo ma asanma for the enya we no mo wa because mo ye boye nyina ye hu pesa so wono mo bi ka na se cost na se na enya we a o bi sa ne ni hu aseme de ka nti ne be sere impeni fo se tin ko yi ko so a mo do aseme na de attention nombra nti me fan se ususu ko hunu ye no uduadua mu nu ba bia project ne free eba ema eni mpanfo din komo sa de na omo anyu asute se de be ya asanfum so we ensan so repeat biem minia say be pass be 3 months meeting yan kwa sa meeting ko ada ena esan say election e ban tin tin fon so e no mo na mo after na mo acho na mo tin won se enko o be ya for na so omo nam ha ai omo yo ma wanyesem mo asem members mo se mo nya amanyofo ti die ntin esi mu kwa asem bo kwa kodi ahia mu adwendwene ye ipuntu nkankon eno ni asem no Ghana wow this mo nam na mo pre to me ana mo agya ya ha ne de ato ho ene ye ho kire yen ei o mayi enti sisi abia wotu ana mo aduru ne de gise until say contractor ni mom ebe ma wate wono mo nka ansa na so wudi obetima ka kire o manfo ohun me pa so saretete because ade be ya na say asiato abama o na be dina be di intro
said that ye be any anye ya so unti bibia na pese contractor no mo ya we said that ye ba e be ye issue no ene me you job dey work say ene dey atadwe ati Asem dem I friend say ye abo yi ma kwemu ke be use len e dia mayen be yi bisa na ko so dia na eden e be kasa because me na ha me person ba na be kasa na so no o tina se munti no o ba kwa be kasa be tenye ne kure ba no so me ma de sa e de na ko de no ona be se de me beto me man for say o munya o twen kakra ma contractor no because you know ana bu yanya bu trama ni biem a ebe ha adwune o ba bia yadru no ya bre o ya bre sisi ya no mesre say na no say nka me frɛ eye ko finti ndi komo say MP moyen nanka ye nje issue no emma because enti MP ya we wo hu MP ya we oyawe MP ya we umunyina ya we on carry say na ba sa no because go there kwa so head me MP enim second abakwa no so abakwa no so dibisa akọ so no ka kone kwa no boye bi na manye say na we for there aye etu go man no e do so enti ye ho den enti oni pie bon komo no ono no response no yesi because baby ade na du ni de e wose ye nyina ehu de atwa mu oni pie di nkomo se oni MP mon komo na nka na se MP wudi kwotu nanimu no wono no response ni sen onya scan bia beso ya sene na asesai sisi ya me no ka say MP eni ese o mamu sisi ya ti empire ne bo se ro de mfa ni do sunpe mu obedru a na fe yakone ni na so betumi abu no aso wo sa issue na mayen because contract and last in this no ka tell me say onen ko sebe MP sen ko mo na ko wonje na emumu no senka uwie emumu ni pe ni ba na ko ma fa ni ati ndije no na ngezi ni nyina emu no me contract na me fe de nim na se me twin mu ma se me de ebeba yate enti honorable sisi ano ye ni other alternative bia for now wo hu yen ko so anto nsuo ni saa o man nsuo ayedene nua eno de no kure ayedene ankasa eno de mi nyina o man nyina ya we se o man mu ayedene man mu ayedene ayedene so be se enyaba nesi ayise de empire bo ba ne bo ane se nyame nya adom na ntimira maye yate eti ona bu mayefa wunsia nom mayefa wunsia okay ene enya Asem ketwa meda se nyame hia bebere ona bo Isaac Enchi assembly member ede ema adehia wonom ewo to bottom electoral area adehia omo ewo nom so omo kire omo nsuo mu pa na asemi enya Asem ketwa enya Asem ketwa ye bedom suko Asem wei ye ha we pa de enso anu a enya de se beje achiredie etimpanfo guso omo esoso eti ye guso ye hwese ja but ayarehusem o ayarehusem okay mensaka response being so from MP side about we no it would meba na maminya adwuma we so mra sisi a tubotomfo no ha no isi ana akwakoye ayi mame kwa homa no so na mene eye Jesus nkobon nkomo Jesus di ni de se bebo bia Jesus mekɔhwɛ din no spellings na ansa na matimi abo se osim uja me sa ti Jesus Alodina Abolunga Chama anopa good morning. Good morning. Why are they what body? I didn't me hwɛ de ya metimi bɔ na se uja me sa se me fa metrim ni bɔ de a ka sa bia bia nka wasi mu dadada nyame adom na oswe Boko. Ye de Japan ase na aja anopa yi atema boabo enkomo ne yegusu a ye die ye nyina ye nim se World Bank for abre ye ne aja project omo chichi omo abre ye bi a mo siesie ye kwan ede amaye ne na yenya ne ntia se omo ba bebo eye apro ahwehwe se de dwumadie no asibi ekro
me ba cho eye no kwasem da be no mo baaye omo baaye no ma ba bi no mo hunu ye ene se na dwumade no mu ni se eko ati afa so Asem ni ati afa so wa chire o ati afa so wa chire o but yes abe connect nti aboabo Pentecost inner rose no na ye ba bedi ho enkomo na agya hwe sede no so SB aircro nti ahoma na tiatum yeguso toatoa sede be yesa betimi enso aka eye Jesus ne naba na obebomu enchirimu enso so de amaye ne Jesus abati Jesus sa abua tuntum na ayi fufuo bonu komu ono obesi ahoma no so ya ko yadi mai yo me da similia mame fa akonya so nchia Ahenkan tiefo nyina no pai na me nchia municipal chief executive ya sho so utie na me nchia ya mame Vic ono so tia no pai tia no pa me nua ya no kre 2 weeks ago World Bank Emma consultants bi ba yenchen what we call the assessment. Now assessment now mobile no is for qualification for UDG5. UDG5 project no one qualifier as when you scan in contract neka. Now nyamincha the staff of the assembly in fact your home body papa. Now the side now mobile no say who said the staff no yenya brea ya pesa ya pass nyesika ya let's kabana Puntunjuma, Yapasa Koso, or Yamansimu, the Mana Koso. In fact, NEGA at the end, no, almost square 92 over 100. But even though not a pass mark near 80, but Yanya 92, it means Yanya Max of Crab or so. Now, more assessments, no more people want to move and almost we see for no call, but be a World Bank project. Nina, don't about also you did 4 or 5 projects in Ombaho. Don't buy on call round. To make sure, say, based on the drawings now, Yama contractor, no, I do not know, and no pepper no way. Because I know so a Karimax, or mobile who is a Biachia, or Metimax, a few more mobile, no, that is certain by no so contractor, no, I do my way, and that is the no one I work in Kataso. Until Omodayasi. And then that outside, no, Yan Lusumax. Omoko and I did see another team from Minister of Local Government also buy. World Bank Secretary, Minister of Local Government also buy. That's how by monitoring. Echo project, I have project, I have also in a UDG 1, 2, 3, 4, 5 in our Omukoni so. Omukoya and check this week. That was Wednesday. Another team from Regional Coordinating Council, Kofodia, also buy. Also by monitoring. That very day, another team also from ministry, the finance departments, and also buy. You see, what they are doing is to make sure, say, the kind of their mind, you use this kind of for the right project based on the documents I demand. And the mobile, I don't know, but I mean, the good news is that after many workers say, contractor or you did 4 and 5 projects in your papa Memphis. And then the crowd so was a real project or Hanover, you bet money is scanning and a chenica. Now, we'll call with that we owe him because you qualify for the GD5 now, 1 hour or more transfer, you did 4 Sicano at the Maya. Now, yeah, it's true. Project BR one a funding source and a project BR one conditions. UDG4, Ghana Secondary City Support Program. Now, the conditions also the source of funding, World Bank. Now, the conditions will be said, so before obey a project, be an one person of a ban on the ban who's assembly or project. Now, I make but be a Lusu Max Kakaya utilization in Quantanu market, almost see a mobile or share utilization and do 70%. Until a honor lose 5 marks. And also actually a marks also from Kenya 5 marks in the Kanwak and number 97. The other ones they report via consultants of which my honor is lose 1 mark. And then the other one too was consultant logbook and also lose 1 mark. And those shall be a lose marks in a name fee staff office. It was the fault. Juma ya outside no. I don't know when you lose months. And I know
within last week in this week here, about 5 monitoring team and a monitor our projects. Okay. Eti di omuba hwehwe ya do muhunu ye eno no hu. Yes, omuba here di omuhu ye eno no. Na me no ka say me sure say next week kura ya think we mention next week another team so ba. Almost be inspection no. Yeah, me ni na che go for o mini business. O mini business. I see. 92 master ya team bia ya from quality assurance. Quality assurance is another team omo ba be hwe 92 na munya ye no. You deserve it. Ana someone deserve. Ye tiso ana say ye dibi ka ho amamo. Nti omo so beba within next month ya omo so beba. Next year ko omo so betumi aba. I see. When omo this come out they want to follow up to make sure says kana omo the amount no that is the right aduma just odina no na wudi. Sibroni no no. Omo hwe ya no mo say no yes. Project ni nyina no ekoso ye wie but the only challenge omo nya na utilization say ye wie project a ye use that is nkwatenu market stores. I don't know challenge the kakra I wo ho nti bonfire say we quality assurance for on be barana bia 70% of utilization e betimi anya na anya sa 5 months so account na ko 97. Okay nti odan eye abuabu mom abuabu Pentecost kwan ne de ye wogidie se ebia nche omo be wie no won hihye mu kama ohun se de contract ne tie no. Oh yes. No the last year no monitoring what do you call a visit site inspection no. Contractor Yamaneti has said he has been given up to October at least first week in November just ogu kwan no so my. Wow. Because when you say Obaka say be a sekentina I delay because this one there's no problem with Sikasem. Last no na make a clear contractor say the former Mr. Masa Ajuma no pa o de wie ne will pay you. What we are trying to tell you that you employ more men na ye wajuma. Yeah, na me dem am for we kura nka ho. Okay. Now mobile no nim sika na o ma transfer man o say by middle of September 90% of sika na o dia man no I can say e fi e account no mo. Means the contractors no enye o majuma no meji sika no fi account no mo. Now we say 90% of you no ma transfer additional what they call scam from because say o mobile na 90% who spend it means who anka say sika no win here. But when you spend the money 90% if you account more, then they will now add you more. I just want to discuss for the account. Okay. Now when I spend it, I just say, yeah, Mosca. One can I request no crown who said obey you, so I answer win here. See, if you cut their contract and say, Massa, yeah, do you never do Sika? Would they all but you be a more registered you can never do Sika? 10, because you don't have any problem. I can say, oh, let's get you on that. You're better some no cry. Sika or projects now we're in by first week of November they just say Ogusu etai ogu kwan so my because I don't know immediate effect ya pese kwan no yin na my say ya. Okay and ya de nyame ase ya hwe ani mu se de waka no en ya yire so kra ye fa ne se afin kwa wie ne de na ye ne ayete yes no awie ne ya hu se bibi tum egu kwan no so. Oh yes efi ya ma me Vic road na copy course commented this through hono oh na kwan ni nyina ya guso kama ye na mo na me se ma me bi kan say o ma ye gwata we nyina no ma jato hono makọ na so to ana etuto mu sa se ehunu ya ehunu bi penti no de kasa no ye nim ya si atutu da ho o na me se ma me we de da bi o me sha obo say by November no obewu ko tara ebeguso ha ana contractor na o pese o hu de ntia o pese o ye drainage ni nyina o je kwata si nyina wie. Okay o wie na on level plan say o guso ha no se de be ya ebe ko ni nyina be ko once anya sa de se ko betima ye ne kakakra o ye de o guso na o ko bet o pese o wie ni nyina drainage no o wie na aya wasati na wa guso preko. Okay yate ya adwuma ya dana ase enti se de waka ne nyina ya hwe animu na ye gidi esamo asamle ne de agimudi mudwumadi amobɔ no esombo enti monkoso na mtoto nneoma ma se de be mpuntunwuma ne betima twetwe dodo na so de abrɛ eye kotokuman odane ne mpesua so. Yes, ya da si bebiri. Ya mo mo ya na bibi ba na
na ya so me adiaba Osha ya Brem Central Municipal Assembly assessment dia maya ya sika kanwa yenje mba kurum oda municipality ya assessment dia sika kan fe ba dia sika wonyina ya ko fight ne age ne adiaba ne abeboa municipality many who can say there's another assessment kan no so sika and also some countries be more ebis ke be Ghana okay na ye dia ye puntu juma and also assessment no September almost so and also assessment from the Dika district performance assessment too and also so qualify ke bi woman ye de maw and also so ye go so prepare waiting for them to come. Okay mo yadamase mo yere mu wana mbo adwuma se de me kan no Nyankopon kam ho na ye nyina ye nhwe se oman no betimi enso akona ni ma no pay ye ni aso bebre ye da ase Medase pa. Enti adishima ma opanyina ye ne no ekokasa ye yi ugbowura mu ewo Brem Central Municipal Assembly no ensoso emu a wono na woye kasamafo de ma eye assembly no bedwakuo no owura Jesus Alodina Abolunga na anopei yene no ekobo eye enkoma no nso achechiremu e de amaye no World Bank fo dwumadi omo eye ewo eye mfinfinimansi mu no na gya woni ye chechi wa chechiremu de ache no omo ba aprobo be hwe sampa dwuma no sika no omo de maye no ye de ye adwuma sa de se na efata ehfa na echia na ewose omo tenetene ye ne ntini nyina ho tofa no na opanyin de aboye no ti odan de ye hwe anim se Pentecost one mo de konsem no kase kura no report ni free ground so ba kire se contractor so na ni abre wan na wo so guna no ompe obi ani abre penisi kawai eti na ni abre no so ye kwan gidigidi ya sam no kase o kire contractor no site a o ye adwuma hwe se obetimi awie na akwakwa gidi sika eti ye hwe ni se afi entwanko sini de anase ye nwi afi ne de na eye achem aboabo Pentecost kwan ne de na ye guso ye di tuntum na guso kama nyumtini besi adie bitum no na afi ye befa so yo kama na no man so atimi akona nim abono pa no nkura pa usima no du enso asami Dika ni dwumadie ni edin tie Asem Dika mo etia kan sade sena efata enya fiafia hu bia na anopei onse gya no soi ewo eye tubotom electoral area na mamefa update we mawo ye ne assembly member honum abonkomo ye ne eye timamufo ni bi soso abonkomo a obi a akane de sisia no enipa nke enyomo ananka nkomodie no ekiye hunu sede etia kasa ne pompon so no eye contractor kwan no ehye ne nsa na afi eye Ghana Water Company fo na Ghana Water Company fo no from a enim de aye na eye contractor ne de na homa no yensa nyankan ye egusu a ye pushi na ka ehu de tuam na ye ne assembly member bon komo no owura Isaac Entry am ye nyane tie se wone eye MP ni 8 bon komo aya onimanyafo kofinti kire ne se eja omu so mo ne MP akasa de se hawa amafo mo no community ka be ya ko nya omumwa na ono so emmom anwo sanse ba bi otomfo bo pampan ne se na hohia no na ona bukofinti so akire sade ensem no MP ni side no anamotu a watuo e de amayen na ye traffic ne be kasa but wo de mame kenkan de ode aba no ema wo wo kire se ye no kwasam se MP nim se sa kwan no and awmo eye e wotubotom electoral area no de how de abre o manfo wa abre mu nyansuo wo kire se be se na wotwemienu atwam na MP ebo modern efre Ghana Water Company wo aboabo kafra wo dan eno omotwetwe nkomo frɛ manager no ne manager no twetwe nkomo ka kye ne se na de hye no ma wo tubotom wate se oha wo mu komunie na emo be no mo Ghana Water Company fo betima ye de aboa wo kye se Water Company manager no ka kye MP se nyame anim no kuro ni sa ho na aba no contractor no ena wo de ho no aba etia wo se wo no ena wo hwe na wotu wana mo esefata na odi sika bi ehuhia edi mo Ghana Water Company fo no emo mko siesie ti so far ne de na chese sa asem no eye nokore se eye contractor ni mom ana wa se o provide equipment ana se resource aye de betimi akwa ko siesie ensuo no eti fine na wo chese manager ka kire water manager no ka kire water works manager ka kire mpise sika botia wanu mo
ehwe ni mu se contractor ne betumi atua e de amomo water works company no amomo so atimi de akwaje adwuma no Ghana cedi no 150,000 Ghana cedi 150,000 Ghana cedi wachese budget no mo ye de kosi ye no na water works manager kire mu say omo ye budget no wie ye no omo de akoma contractor no omo amananso ha omo de copy susu akoma urban roads said de be ya omo so betimi aso no matua na mo sefa tana se sika wei omo timi abilisi di ama wo mo no mo said de akwa di dwumadi no ene wachese MP ebusa water works manager ne say sisi ano contractor susu no ebia nimbre akora wo ba no wa ba di dwumadi ne di ama yen enti animanimu ya no ekwa be na ebetimi afa so a ne manfo ne betimi anya ensuo ewo ho ene wo kire se works manager no edi anu ye ba se so munya be se 3,000 Ghana cedi a wo betimi akwa akosiesie edi ama wo mo ene mpi se okay sanet ye dia 3,000 Ghana cedi no wa ye krado se odi be ma no mo de akwa akoye adwuma no ene wo kire mu se works manager no say kire mu say da bi wo manya eden krata ade akodada me kire budget no manya de akoma urban roads for ne dada etigi so mo twen ama sa 150,000 Ghana cedi no omo release di ba ansa na omo etimi aye adwuma no na kese de ade na kwakoduru no chinchinachen this sika 150 million thousand no etimi ba ansa no matimi akosiesie so wahu eti producer wa ha em se producer so ene owura kofinti etwetwe nkomo etimi nim ebia atwere na mentimi hu ni ye etu anu akyekyere mu no mamintie yes sir chairman etenze yema no kure yanka no kure pain okay etenze ze area omo affected nyina no omo to omo dwuna omo pe kwa me faso live from explanation I nyina ageze omo nzanya nka nzo ye yeah the entire America say ne many honorable P edikan ka say many water for open akasa okay many contractor for no akasa the tintini ni tete nyina ne say sa estimate there okay yes 150,000 yes water for no say omo de akọ region omo nya de akọ wie ne de eno ano no that is that scan ba and the way honorable yes obo omo grant honorable sika ode be ba na enso de omo nye what is it? Joanna Buya na just come 3,000 Ghana cedi. Na 1.5 billion na come 3,000 or the 30,000 mo. 30,000 million enso. Yes. Enso. To am pay 150 no. Yes, or pay 1.5 billion ni nyina nza na. Ana no so de say no ka say honorable me team here is honorable any oman watu kwan. Enti I just say honorable ba. Na mo san dwendwen hu bi mo kon ba fa so. Ti bia I just honorable ba be ma the region ebi omo dey estimate kro no coin as of more pressure na omo release scan anya sapa dey tutuboto ni wanwafo nyina omo yomani ensu pa nyanya bi no kro na no simple Asem o so the honorable say the honorable bet my say what an any person kire say Nizanga sa 1.5 billion and no cross actually they call that the meaning say on expecting fee baby or expecting fee yeah because MP I and address was 30,000 yes money am na kamo fa kwaye bibi mu a onu so kire mu say 30,000 na enso what is it agwa say oh yeah lay pipe e dey free or dey fa Roma ho e dey call old education on example it is a man ohia en no ohia 1.5 billion o to man 300 no delay abedu me fa say bridge no so a still on to zone ndum I just wa heavy hey in the nature say I just say 1.5 billion no enya aba and on so expect o baby was actually there or expect fee aban because when no cry almost contractor ni mom na wase wotua the contractor there is that kind of can blame or that ban man contract that can onya ja ban the man na yes they say baby I didn't want origin what happening is enye a district class a region that's a Scandinavian region but now they imagine that bay koha for that bay number releases us go with them hey ani asama ba o and then no class can cry ready region for to region ho na water company no and so apoki ato nyama kwa say e wo region ho just I some bibi ewie ansa na beso yezo a e wo district Rade be hwe o mai and the end them sense ndo matache na jota hey Asem o Asem papa but na o can say bi so ha me ba because what say it should be the same thing as here
ewo aboabo yes wasi bibi wasi krona yes wasi onabo de 25,000 and what the buy on the cost yes it had na we there say we there so damage ni so aboabo de na je dan so ti we there so say the obetima ya ne say honorable ba honorable penny de obetima region for no pressure so ebia obetima contact regional minister now the pressure go mo so na on say baby kakra yi kakra ne say aboabo de esi yi yeso mo MP amane ana MP no mo koye estimate ya o says kan ma wo mo but we need mo tabri ya no so no de koye and na me say and me jom say the nkwaje beba fi ma ba ye say honorable be ma mo pressure although I may see honorable so na estimate no koye but ebia ono koye pani anya ba ne say obetima hu regional minister ni atu pressure go mo so araja o ma release bibia anya sa pa de we dey just ye akonchire o akonchire bem cause yeso honorable class ni Ghana oni Ghana eni asem se ono sukura ni yenim de obeba so hey Asem but what the Ghana Water Company for man said anya di o si ka mo bo na bo amane e bia ka mo estimate man na se de mo ya abo abudie ya eni ya ka to mo bia ehun atoni se bia ko no abetima nkwan obefa so obeso ano so mo no first dey no mo blame contractor no but anya fe na ye bebo blame games because ade anya berry ti no mo expect us can if contractor no ana contractor no can blame us can no nya ono so onya oni bi Ade eti we de ajodia wonu ade sia masumo eti demonstration sia sia be ye dia this year ya de tuamu ade ko ayo kofodua enya sa de asema ba and you know about PSA mo vanchane so no antimi ankasa already no be kakra tirema ono odo be nyina na wa me yakan and you know about kofinti be da wa zero yes and America no so say Assemble kwa de bia me katra manyofo no ehihye mo ho musuma tu anamon ade ne hihye mo musuma mo ya mane ne ya ma atefu ate ana ya ne ya mo edi za mo ya mane ya dia anya me susu meka because no ho ana mo to say a very good ono ba ko say ko ya de pa si wa ba so aho nyina ye ne constituency ne manfo na ibre enti me ba mu bi na ma bebo na say at least kanin fi wan bebe fi ba ma ya yetimi aso problem no o so ekwa wi dada so eti Asem se no ebe na meka no assembly member aso ya na otie wo susu wo ncheche mu ade ba ye sabi eto asomu atin se the same yina na wana bososo kan yo eti nanka ma chechem de akere mo manfo na tamwa mo ye campaign no a strategy mu yusu ya mo ba ye woni ye be kasa mu yusu sa strategy no bajo honorable say atinitini bi o this can 105,000 enye 150,000 105,000 me ba o 105,000 in the 105,000 enye 105,000 yes okay and then 150,000 the clarification kakra on ona we da say eno njurum okay any one na be yesi ni dia because first na think say the 150 na buy I was saying 150 okay 105,000 yes Ghana okay then cry convertible o the best let's just say 100 billion on board from contractor no 105,000 yes and 150 mum okay ya da na say ona we da say it doesn't of eti said ye tie bia no sisi antofa bomu nyina ne say da ya na aye no but me bia me wo problem e wo honorable ene assembly member ne authority for no nchen no eye nchechemu na omoma ye hunu no na yesu ye nim kwan bia so ye betu aye to no ne etu ya na mo wahu ene me no ya because yesu wa tweye mu say oh mo ba beboa ye ne yesu nim abosome mienu ye ntem nka dia what one among so mo me ye enti samo ye den edi sana ne ye kan ne ye kan ye kan because ene say ya mbampi honorable asese nge ye hu se ana mo to se no moto akodu na fourth ni mfiri ange ye hu me problem nya no tire bia me kan honorable I think say Clement Atifa okay onu ni say no Asem ni si oba be kirekirim woto no ode puapua honorable papa ya so saa da bia kusika Asem ni si ya no ode amaw chale nie wo so fa manfo no ne ya hu se de ya nyina ya boa ye ho edi se Asem ni ba na mutu na mo na hye mo de a ya so de ani ehunu no ye bedi hu adanse ya sa ne akọ Roma gra media house ni enche da no am say 6 or 7 me wa o nche ayi
Yes, as 7. A regional nyina stations a promo nya some go to. Baby, yes 7 pe. Me wa. Mami check me fact ni here. Me fan Ahenkan FM, Ofi FM, community Mawaji Manza. So abo. Bosome FM. Mabo community on. Community Strong FM. Ana the abana ze from say a chance for December. Mana and you fan say 7 pe. And you bet me supply information na yes supply magana for simple thing. Yeah you be. Mama fa we nganja on abo go say omo ye bibia ya on don frame. Ma ye hunu mu. Mama ye hu. Na ye set me defend. Na da bia ye ka say ade no. Mo anye ni ye beka. Mo ye ni ye say beka. Yeah. We ya de pa ye beka, wa nya de pa so ye beka. Enti mo ade pa na mo ye no, man chiri mo ye hu. Oh, bonne de ebe hu. Because bonne de ebe ko to say ezi etwa ezi obi atwa mo hu say ezi. But papa na mo ye wa chiri na ene ye hu ene action. Eno ne ye hu ti wa ma me anchire mo manfo na. Da bia gumbeze ya. Anya gumbe asem o. Da bi. Anya gumbe asem. Ya duma no. But eno mo ono be ka kire wo say ade na wa mebusa no. But the thing is wo na watu ho na mount ade na so wa me ka kire. Ye ni se watu na mo say ne bebisa we munjire mu. Si wa hu. Etiam ya nu nyina na ye adwuma. Eti se wanya information na mintimi ma ho no ma. I was say wo push ma me. Yes. Because at the end of the day no who hear me more than say me hear. Yes. So what you say? Yes. When na pe bibia ka kire manfo, when na manfo at the end of the day obekọ mo akọ pre-vote. Me go pre-vote obi a ho. Ti dey ma ko hunu no. Ma beka. Maximum ba beka. Because enda bi su onom so a e bia pese e bo primo. Ba say dem mu bi ni mo yam hu ni nti no. Ye nim se e bo primo ko bia mu mfi yen. Because ye nkofo we bra akọ mo check ko information. Obi kwa timi pamo. Obi timi pamo. Eti anu sa no one information. Eno na ka say. Oh yes. Kusia na anu say education director. Yes, school ba ku bi wo no ma omo yi omo mnadu aduane no ketuas no demonstration secondary school ba ku mu kusi ko pay information omo amfi no amo pamo no de no me ba o no mo pese soldier for na me biza me kan kira Ghana for na say police na me biza me kan enye journalist ahwan na beba yenim ya no for ya na ya wose ye ba na ye be kan ma Ghana for ne ndi ye ma soldier ni na mra o ana president Akufo-Addo na mra o as wa be change ma Ghana so mu nyina so mu ntimi ma ti wono anehye no ho na information ni hye no no de nam wo ba na ba keka so ana mo so kikam yen kan chom no mo say so mu nimu a ye ka chom say journalist and as a media and I think the fourth arm of government we executive legislature and dembo and judiciary the next media the media no you are working for Ghana ye Ghana juma ye say police for soldier for pepper ye na ye say for Ghana ye be bisa mu bia mu fi yen but honorable kwese kwa ni honorable ko finti dem tomo san mazori ana a chance mb ubo pi om kwa da agise bia wa nya no information be ba so friend na say wa nya no dey fine unya no kwa da obechi ma chiro kama ye do mase di chiri mom dia beti no ba ku bi na so ne ho amanga adwodwe ofa ne ho obi azu mfi no obi a mfi no ye wa ye beka na dia yi agise ye hunu ye beka ani ye besi wala wu so na sise wo ho ti ya do mase ba de asi nyina ne say tubotom electoral area de aduru ne de yi say mo nyina mo keka mo bom na mo ya akwankyere na mo hwe de nyame beye say nye sa de a beye den because on about this baby on watu na mo aduru de o se gisi ya twen sika no edi producer am da say ana bi na ebula nketenkete na around no mo yes o mo ayen ready a ya asemo okay see hanum kwade nso ntimi to 20 anwe ke enough one mo dia na ke aso be yese pa because bremu na aye pito yi eden bremu no ngom nya den aye pito ndi ngom numbi this way chocolate this way na de onya ni so ji we got the so ji na ya hunu dada de onya ni so be sa anum ay asemo 90 abusiafo eno no Asem Dika nche mema ososo wakwanya na so agba awuram na ye nyina ya toato adwene na ja ososo de aba but me hye ubobi ewose me di so wahu ye senke ye bekọ ye betimi akọ producer ye betimi akọ sana hene ho no okay ne ma ye nkọ ne ntem so na ye nhwe na ye nche bre ne kakanga ye nkọ bo ntofa mfiri ho no mo emfa mra na ohene wotu ana mo bi a eso ani pa eso ani eti no
ɛwɔ sɛ agya yɛsoso yɛma ɛdɔm ehunu deɛ wɔɔyɛ na sɛbisɛbi ahye foforɔ de bi nam a wɔyɛ mpatam yadom a deɛ mu nima ne sɛbisɛbi mprɛdu asakafra kyɛ osikadie basabasabasa no mo so bɛtum wɔfo na ma hu sɛ ɔman ma no yɛ ne de mo adi adeɛ yei obi wa no sɛ abusua na de yedi abusua de wudi adeɛ sɛ nyɛ abusua no so nkwa na wudi hene ɛnyɛ abusua no nkwa ɛyɛ asɛm o ti ɛno mu no yɛba ne yɛhwɛ na yɛakɔ ɛyɛ akyem ɔsono ase na yɛakɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛnso so ɛwɔ hɔ no mmɔ meba Okay, enti sadia me ka kire wo no se yebekọ akyem osona ase na agya yakwa akodi nkomo ewo hodomo no na ege sanahene ewo hodomo wo kyese mputu nwuma opanyine no eye no abura adwene ntiase so na weni ne eye mrante ahene na eba bebo eye enkomo edini de gise akra eboa yen obanyu timi nka no pe ma ache akra na apomo nyame adom ye ho odin pa we de wudin no me pa cho wadaroma wankasa eboma ye ne ebi e de wo me de wo kuada ana de bi na tinzi ya wo kuada okay enti mi sane de ne ya pe me kwaku ketwa okay na de bi na tinzi ya pe me kwaku pani okay ti kwaku ketwa ne kasai kwaku ketwa na de ne kasai ha de do na pe ne Caliwis. Yeah. Okay. Yeah, that's baby. We di anopai. Dia yadi ani ehunu ene se yesu bowrem ewo akyem eye osonase a emputunwuma ekoso ho no mo enya asem ketwa samputunwuma ebi ni san na hwan soso na sabio esi ni so a oboa ya ma yekure yesiesie yo opani kese me da se emputunwuma ne de ekoso fritete be se enfie numu ne de se wo ba ye mpeso so ha ebi pa ye fe ne sanahen a enei otehin ene sede amane ne amane kwanso ose na na iwudie but on be hwetire
na busiani ina ntamom no hwetire no hini wu a watie na adisiye ano say ni pa ni fa no na asafo agei adodo ana fa no sanahen wono anade mpuntiduma adi ofnase animu kan be nsie enumuni na nei de o hwe aduma oyɛ de a nyame so enokre esɔ ni papa sabe kafra waboa ama ni memufo a timemufo e wo Italy ɛyɛ aduma no wasi hospital kɛseɛ a pɛsɛ Dr. Bam enu ati no school ɛyɛ Zion no mu ni baabi a ajanabea waboa no no ayi ni bottom sika asu ajanabea ma hom a me no kata ni nyina omukom wafa ni pa omu wo toilet ni so a yotwa omuka enu ati no enu ati no so no wasan de grader eyi kwan bia eya timamu kwan a baabi a ngose ka akọ no wo sesi a me no kata yi ogusu owo yibe na wo twi mienu yi de machine wo mu eya dwuma ne saa. I see. Na That's the adwuma wo onamo wa wo tuo no. Yeah, and no more wo tuo. We are pen on the grader esa be fasu nyina. Nti oyade o say about the body I was say emeburu na program go for no. The piano. Etwe na nanso so wo eyesa development plan ni bi esinani so wa hu. Papa. I know there. Oguso pa chese. So afidance say there na snake ye koye nim. But the minimum ni say o kan bi about a kwan. Asante mantamu askwa bronu ni bi so. Ye nyanse wa hini bi eye na adwese ono ankasa besiesie ne man so akwan ahodo de ama wo mo. Ekowie wo eye asendibia nana de yi no watu na mo bi esefata ane ama na kwanya no ya na ono ani tumi su no se da bi wontimi trase ma ne manfo ne mrasa na wotu na mo yi de di kan no em se onabo example yebi ordinance aka yebi na ne de no owie na owie ni sa no ontimi trase se aban mu nipa ye na owie ya na wo se ye chen no ono so ne famu dia obeye na ana wakọ empanifo nchen okay amayama de tumi ene ahemfefo nso nyina no akọ benkom sese ye wo fu bia pa no ene ye piano nti ne kwanya oyi ne de anka o se wan pini mayem facility kra na mfa na boboa no onya ati ne din pepepe o se na ye wo de a mama kwan enti ye kwan ne de emfansi so oboni bia anya den emmakro no enti weni se anamo na netu eye sebi kafracho ani de no obuo kwa so wono ankasa na botom sika no de eye ana aboafo bi ekeka ho omo eso na sene na ye ya na omanfo na krampo ne yabofutuo bi na eguso edi tu sa na moyi yo opadika se me dase anya oman sika ne ode ye okay no mo no anu ayi ne botom sika ana ode ye no mo mu no esan se obi apepepepe yo na se atire no ni nyuma pa o ye na unya adwempa bi se dia kwala yi ye die ne so no mo ye dia ye nsi ho kwan na for now ne dia onu anu agina ho oni nyina di mu ana o ye wow na na bedi ade mfie be se ni ye nyamfa ni ade 2024 ya na o chehi bu ase wanti e wo ho no omonye anokro abusia miensa eye akesasefo oduko na fiasefo ana oposukwa biasefo no die omudi kan oposukwa biasefo ne dede baaye no eye amane ni amane kwan so sade amotia polisani kano omunyi onu nsi hwansa na ye owura sanahin a ne abanya konua tabi hedi amano no oya odisia pa odi ade wo snate edi ade wo kreso enti wono ana sese yayi ni se onhwe snate so na akase abusia no bi ansa nyina na afanu mienu di omo asia na sabe kapra emse unu obi e konto kwana obona ne de na sabe akoye boachi bibi ho no ana miensa ni nyina anya den entia afana mpanifo gusu a se esia ni ama no so bebe pa ne e to ano ede na kochebi na so ye di tumi na nkata ye den di ama no no de ekire bibia eni ho biem etiwe kasa ope proni yenti no na o se osiesie ni krom se de ba ya media for
asampani for obi a woti ntini ba yete omo abretire baba no yes wa ye ni ko ni ya ebe ani so di hu ama no eno na watu hu sa anamo no na chese ye kukuro mponi ni ebe soa na na ye nya mfani ni ade mponi o mo piafo wow ta pepepe wow we dia na chese safata me no ka say me de ma se mo be kwa yiye no ka say do food ya pa ani aduane nti no obia bompa ya mana kwala kwa no be hu na ntia na mi tia say the bible say nyame isa ana ma nipa ya odefo no ne kwasem ka pepe ni ehu no enti you to be nyina no we say the opia dia obia de kroye ani anije ana je ne kwan ta me no ka say we no yo ba ko ho amini ho a ono tiri presi me friend arrested obeka kakra aka ho wabechi ye no wanji antumu di ya pana chao okay akrati yan kamachi ni apla na apomwan yo adom me ho ya na mo so ye de nyame ase na de mo hini ayeyi de me pese wo de soso ene se fasa kwanya we so sanse ye wo eye enkura wodo bi ewo ho no ma wo mo ensoso de no aye bibia ho kro no ye wo hene wo ho na so putunwuma mo hu bi saafo no me pese wo no mo kasa ene de na me wo ma me akonya we ena no pe de metia we tie fo nyina na metia obi biara o tie FM station se onya asopa no ntie de bai na de di ho no metia me ya me bibia nana Prince Boache Asafogye yabo ni di Prince Boache Asafogye ono na ochehin ayi ni se omeret na sikro bi so for now de di ono omo ko chebi ko bu Asem no ono no ochehin ayi ni se omeret kro na chi ba oba no uzi ya tna fi mpuntu duma na kati rose ni ade kwan kura sabe ka fra to bi yale na so kata kan ko fa na kura na ya afefem enti eno na ba otna fi se o oche ma ye hwe ma na nya den en sei enti no se MP ni ye bi no wie bi ani ono so be fa to no so mi no kata machine abedi ha no mo e ko 3 weeks ye obi no betini aka se obi oni obi nya wanchi bia enti na de ye best friend say ye best obi bia so say your food bia pa ni bia ni bi wo ho na say obi ye na say on ti asia no atia be ni fa me tema efiti asia wanchi ba na me ti asia ba me ben o mo na no sa kwa me no e se say o mo kan mo ntoma pa den e bo no ye nya de o se e yo yo de bia ko ye den e beta na ti enti na na di ma die no di ni ma fre afofo o mu tie en se e snap first o snap first obi bia la o etiti bente no ba ko fo sentiment kata nyankopon ni tie be fre fe de na na ye no se wo hwe na se wo mo bi ade be boa na e fa wo kuro ni ti no ba ko fo sentiment kata nyankopon ti madaroma e sa gu sayam kitua bi ensa de obenya bia na de abeso na na ase na kuro na ye den aye krabewe na na so tinu so de kuro no se de dumasua etinya se pavement no ono so be second dumasua o Asem osnafu mo eno na na ni so ade mo eno an ye hwe animu eti na chese wonom a enkura wodo a ewo apuama ntam ya ewo ocheman asase so na so ochehina asase so no so hu ene ye so ewo kotoku ene bosome de akeka ka wonu nyina awose ye hwe ne yesua de enei eye nana Prince Boache Asafogye eye no na yesua ohu yeah ne say that boy nyina because enya abre bia na ebetese politician make to kuro man enya abre bia na ebetese politicians make to kuro man yes kuro no na utimo no de oba wa be de oba yoko na kuro ni yes de otini jahu no nim se na ye den senefa enti no se adaro ma uti kuro na se yes konfo na se enkom se kuro ne baba ono so ye den otimu bi enti ni se o hwe na se kuro no se nkan ko ni ma se o primpuntuo mi oye se ye nyina what near Ukraine, you see there any day on because Peter many fee 15 and animal but over 40 years, me who be that. Yananayo Kruman, me who be that, and a bit too that. And yes, already I didn't want to start you. 50 many fee in Yanka, a Usia. Last year, what's a Usia and in Yanka. And Nipa Makuma, also a 10 Nipa Makuma 2,000.
Wow. Command Kuma 2,000. Emma, Ekuna 4. What I say, I'm a Yanka. And you're more than a toilet at your 50 grow, see the school. And you did that's why you have. What I say, Street Bob, not Street Bob. Which means a high Street Bob, not ton of the amount of Mama for the no fancy send up running a day. Okay. Yes, you are dancing. A young Machi Akrama yen. Yes, bye bye. I was your for your call Asem Osonase. Na yene a yem rantia hine. Kwa kuketwa. Ene a janinua or kind of one a cobon como. Nina say Ubo Rum ewo kronum one ma. One more sana hene. We frasi a wo yempu tunyuma wa enya asem ketwa. Nana Prince Boache Asafweje. O chese enya asem ketwa mputunyuma akora ye no na chese so ani. Weni ya hwehwe no ti wanhu a obo eye dumasua ede ye mfato ho. Ti ye nyina ye hya asese ye bibise ya. Eno anu no kro na die. Ma me mu akwanya bebre ni abrobro so. But mo de beche me yesin kama ye sa de we na so brei antimi amaye kwan. Ye behwe na ebia ye kusi ba ma mapusi ama no. Ana se ye behwe se ebi so a dwumadi ahodo aka ne betimi akwa hye ba bia na yama eye odanfo nso ahunu se de omoto omaba ebia be stand no kra de ahwese mpatam ya no nyina bato mpesua so nyina no ye behwe se de obia to na aba so anwo ene se de emadodo no ekodema amanyokuo na ahodo no ye behwe ni nyina na atimi enso aboatimu fa nkyem se mantimi andi sa abohye no so amfa mamo enne ba bia yedri ma me mu akwanya na wo so emra mu ebina ye nyina no ye ni ye ho nkomo 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 0554 820 910 ubowrama na yafa na afi no yekoyanim na yebre na aka no enso so esua mamo acha no pe odin ba bia kasa free MTS akaba okay so am kasa free akama abo na kura bibibia de daye nyame adumo de daye zande yesa ye nyame be hwe yen ye kwai nyame tuma ga za agen pa say matcha na matcha wati fo ye da se na ewi aso na kasa no kure ya kan e de na beba sai sama na mo ka kan aye aye friend say down root ne kan ne na bi ekoko so pa me babo ko mo edu a oh ya see animu ya akro mu yibi edu a pa see I said you share for we so ba papa atachane na manema na MP ne ye phobia didi aban na nimu no ana kra ba ko pe omu di ya mo papa youth omu di ya mo omu timi ye bi ama omu che fan omu so omu gu kota na papa e bi enne ana omu bu ye de akọ de butu man so se 3 months the ekwana ye di hu nkoma no pay die eno ye World Bank for die o aboabu kroduam ya Pentecost die na ne di hu nkomo no eno ne de World Bank for die eye de ya ye no ye nim ya no na ye nim ya de na World Bank for die ye hu ye nim ya so de ye hu se World Bank for die no omo se mo nso manim kosi afe na wie ye ombe so aba mo why ba de wa nim ya ne de mintimi ka ho asem abo de ya da sha ba tru ma na Yate. And no me ntimi kan ho asem bebere. Yate. Meda si bebre ono so de no so betimi aba 0554 820 910 ana 0201 944 485 oba ye be fa na afi no so wo de ede aba
na afiatimi enso so aboanti no enya asem ketwa World Bank for kwan de omka so meye ombeye omo de omka so meye ombeye mama fa wiye mama wa chia no pe odin ba bi akasa free mba cha mama wa chia odin ba bi akasa free ani die mu ba cha ni we ni abo opanyin ma ye tie we so no pe de ma chia wa tie fo nyina Ahenkan FM ai me pa cha no mo kan abo pipe no se pai no pa so fa hen de Pentecost road no meba mame hwe ma wo yeah hide you can say honey Pentecost Ababu town okay yeah you say Ababu Pepacho we dey Ahenkan FM for next level she see we must say yeah kwan ni beboa yi Ababu Pentecost MC ni kwan no ho no a o ma sa be twa gota foforo na o ma ye no o ma sa be twa egu because of say since you know a breaking you today let me say I'm mo agenda so am so ma mo tie for na nko he gota o ma ye no fe o ma sa bubu gota ni nyina ato egu e wo hin oh ai MC e ho no mo no se contractor nda so o site oti e bia o ye hu adwuma but what you say me from a feed case is what today what hours for no mun su bibi ni a omo hwe ansana kwan no se da dia face omo de pipe ni be fa no be ha kwan no omo hwe na esa na ye nso timamufo no ye bre yate FM yes so ye da sia no pay mam kafra mo am free test line no me pa cho obe free 0554 820 910 mama wa channel pa di ba bia kasa free ba cho di ba bia kasa free Islamic school all right mayeti opanyini yo aja mpapto mamoni adwuma madase yo da no me kan se agrafo no pipe fo no na water west fo no ye adwuma bi wo manso ye fro Christian church omu kokoye pipe omu bebi omu lay pipe na ekwa kwatia no like ese no ha taye no omu koye adwuma bi wo na bridge bi wo ho kre no me de ko ifa ka na ka atechenu mu no ebumbu sa bridge no okay okay Christian church fahine ewa asane wa hu manso okay all right manso Christian church wala ena de to sum yenu on se openi kwesi akwa MP on ejumadi a wo di o da no pe kwa mo bo na baso se ejuma pa de o ya o sa baso bode aha we o the campaign bi no maya manu no what my campaign man say ni pa bebre hu se obo ne ho moden ni wa sene menti oda enso de ma yi ati se obo ne ho moden wo krum ho e di one MPs na aka no so mo twom mo so nya bibi ba mo ni ko communities no anaso mo festival no yes ye nya mo fa so why yate yeda ase bebri yeso yeda ase eno no ya mo acha no pedi ba bia kase free fa che mo gina so ache Nyini udin ba choma yenti we kasa we eni odan de wa kasa de enyina mpotoku hanu ye ni public toilet for the past 4 years ye ni public toilet Ahenkan ye fremala ye wa MP ye odisi ezo mu man kura ye fremu okay enyina mkotoku ye atati constituency ye ni ajana bia okrom ha okay yate ye be hwani ye beti wa na mo ye da se mo fa nche me bre na nya so eja anoma no de usi ba ko ba bi che a anaso usi fa ko cha ba gi abuoti no mo fa nche me afrafo na mo kare je tumi fo bia biem ye de enesom no e de besi eti mo so amode aba ne ye be hwe ne atu na mo ne ye de ho adwuma enso so e de ama mo kama eti na on se kola ba ko ka se anopai Honorable Alexander Kwesi Akwa ye bo na ba so o de ato so wo se ye campaign ma no
eti eno no e kire wo se sabio ye ne betena hanom a ye ni wotan de ma obi a ye ka asem no se de se na efata eti mu aya na mo adwea mu se o ubo bi echi na wotan no ne ade no ya na nya sa na tie ene bia wo ntan tie yen utie ba ko bi na ugya ye tie enti akoso atie yen na obehunu ba bi a yegina ti anopai ye de obi bia nso ase ye ko abusiafo asida kese eko ede ama the champion Dupa PM Ora Branese ada Romana no pay obeka ye ho ema ye somwo ma ti dwumadie yi ono so so oye producer tototo pa e wo so ya Asem ketwa Ora Billyman super technician enna no nya technician adwuma no kwa no ye da bi osanso de atuma be fontentan so ede ka ho ye dana sibebre aseda nkoma no na afi dwumadie yi die odi hu chiame eye Ora wodi Ahenkan Kwame yeboa na si woni wonu ma ne waje baton ni mu ede ama kwaku enim kusibu adum se kwaku ensoso bibisi ne kwan a na ja obo akire na eja odi ama the captain the morning obobo fori amanfo champion so eja onu so hwe na eya yipe no se kam o ebese ne ko aho aduru so oso kosum eti anopai adwempa hene kofi mensa dwene papa na papa ni wani mukan me ena me begina ade hye mu anam na me somwo e wo maachi dwumadie so ka na se maachi dwumadie no kafra Asem Dika dwumadie so a ya mre ye enti Asem Dika dwumadie so we na me gina omanam mu a me besomwo dwumadie me menda biara ena ba wa kwa mu wa bra ba anopa no so empa mu ekosi anopa no ndu ye ko na afia gemu di ama eye agudie mu akonfo no na won so aba betwa wo som no so e di ama kama Nyankopon ya adoma ye wo dase ne